anyita Rocky abanzi ntago bangereranya abamenye ntago banshidikanyaho wabonye filime nyinshi uruko nkuza nuko dutangiye filime yacu fungura amaso wa muginga we n'abana babiri n'umwana bari gukubita abandi batatu babanyeshuri Yerle bir oldunuz mu? wari wakubitwa cyane Hayatınızın herhangi bir döneminde wari wisanga ahantu bano bakobwa bari oldunuz mu? kubitwa gutya Yoksa siz cyangwa se basi sen miydiniz? Çoğunluktan biri. umwe mu bandi benshi bakaba bahagaze bakurebera uri gukubitwa nta kintu babikoraho urebe filime Sadece izleyen. barebera gusa Yapmadan seyirci kal. abandi bicaye bakumwaza uri gukubitwa nta kintu bakora urebe filime ni ikigo cy'amashuri dutangiriyemo hari umwana waje dore abandi bana biga segonderi imodoka bagendamo ukamenya ko iki kigo bya bigo bye mu bakapo ubonye abana amamodoka bazamo dore amamodoka ari mu kigo dore amatelefone bitaba ibigo birarutana iyo umuntu arangije kaminuza mu kigo cyiyubashye bavuga ko ari graduation yakoze yaba ari muri bwa kaminuza mwe mwigamo ngo bavuga ko ngo ni umunsi bambaye abana barakubita abandi bakabanyuzura babafata amavideo bayohereza abandi bakareberera bagaseka ntagira ikintu bakora Peki. basi se murishimye turi gukubitwa mureberera n'umwana uri kubaza hano hari undi uhicaye ndagira ngo uri abo bana bose neza amasura hatagira isura gucika waje uvuga ati njye ntago nishimye ubwo nabonaga bakubita abandi bana murebe dore dududu yaje hano n'umwana w'umukobwa Düşenlerden. kuko nanjye ndumwe muri abo bana bagiye bakubitwa inshuro nyinshi Ne yapıyorsun? ntunde kure ariko baramufata Dedim sana. murakora ibiki nyagasani umuzirika Ya bıraksana. baramuzirika urebe filime nuko tuyitangiye mu kigo cy'amashuri Canım acıttı da. muri kumbabaza nyagasani ni abanyeshuri mu kigo cy'amashuri izuba riva Önce kraliçenin soytarıları gelir yanınıza. Sizi sırtınızdan vurup eğlenirler. hari bamwe bita ngo ni inshuti z'uwiyita umwamikazi baza bakagukubita ubundi ugasebera mu kigo ahantu hose Zor gören bakışlarıyla iyo beretse none intege nke zawe nibwo bakomeza kugukubita bagukubita bavuga turiya ni umudage twaramufatishije yameze nk'aho ari we bosi sonra sahneye kraliçe girer. iyo abapampe b'umwamikazi bamaze gukubita umwamikazi araza akakubaza Bize neden yapıyorsunuz? ariko ukibaza ati kuki munkora ibi abandi baragukubita batumwe n'umwamikazi w'iki kigo umwamikazi akaza nyuma akubaza wagwana urabona umwamikazi ariko mu kigo ni abana bato bose dore undi mwana bari kunyuzura bamukubita bamusebye imbere y'ikigo ko kanya mu idirishya ntebe yamanutse muri etaje iyo filime wa mwana bakiri kumunyuzura nakubwiye ngo hama hamwe ubundi nkwereke ukuntu nikorera utuntu twanjye ya magambo asobanuye iki ko yanditse mu kirimi ntazi handitseho ngo subiraho wavuye wanzererezi we cyangwa wambobokazi we subiraho wavuye subira mu mwobo waturutsemo niyo magambo umukobwa bamunyuzuye bamwandikira ku ntebe bayimanura muri etaje Oysa ibisubizo byari byoroshye der. Yetmez mi? Diğerleri de susar. O zaman barangubitaga abandi bagaceceka yolculukta yapayalnızsınız. iyo umaze kumenya rero kuri wenyine muri urwo rugendo rwo guhangana n'aba bantu batakwitayeho kubitwa bakureba bari kumubwira ngo nasubiraho yaturutse uyu mukobwa yavuye haza muri iki kigo ndagira ngo urebe filime İki seçeneğiniz kalmıştır. Ya onu iyo umaze kubona ko ari we wenyine rero bari kugukubita abandi bose bareberera ngo ufite amahitamo abiri gibi kaderini kabullenmiş bir korkak gibi kubaho nk'ikigwari cyemera ibyo bagikorera bakagukubita onların kurallarıyla oynayıp kendiniz olarak hayat cyangwa se kwigira nk'aho uri umunyantege nyinshi ugakomeza ubereka ko ibyo bagukora byose weho ibyo urimo bikomeje njye nahisemo icyo cya kabiri kubaho nkomeye nkabereka intege nke zanjye bagakubita bakagira gute ariko nkabereka biliyorum. Kalkmayı da öğreneceğim. nize kugwa ngomba kubereka noneho ko kwiga guhagarara Boyun eğmeyeceğim. ntabwo bano bantu banyuzura bazansubiza hasi cyangwa se bano banyarugomo ngomba guhagarara ngashikama n'umwana w'umukobwa uvuga ese uyu mukobwa kuki mu kigo hose bamwanga bari kuvuga ngo nasubiraho yaturutse bamunyuzura abandi baribirira bamuraburiza
bamubwira ngo nasubiraho yaturutse. Nuko dutangiye filime yacu. Yaturutse rero aza muri iki kigo. Bagusubiza inyuma amezi 6 ashize. Uriya mukobwa mbere ukajya muri kiriya kigo byaremeze bite? Urebe filime. Tuvera tugaruke mu gakaritsiye. Ubona kari kagakaritsiye k'abantu bakiri mu nzira y'amajyambere bakinira football ku muhanda, abana bo mu ngagare bashyira imodoka bakabajyana ku bibuga byiza. Abangaba nuko bahererekanye na kari karitsiye. Ni umudugudu utifashije. Utangira agafilime mu Gatsata. Hano ruri kuririmba ati Leila, umwana w'umukobwa. N'abana b'abakobwa bira mu gakaritsiye kitwa Shawuri yako. Bwa bukaritsiye ubusanga rwose ikintu kitwa amafaranga ari imboneka rimwe. Barya inyama kuri bonane na Noheli. No karitsiye dutangire mu filime. Bir mucize çok zor anlatsan derdimi yok yok. Yewe sinjye nagora ikinyama reka. Arada bir geliyorlar üzerime. Turya ibyatsi. Güzelini sana dünya bir yana. Nyama nizo navuye mu rugo mpunga njya kwibana. Sigaye n'igi byatsi gusa nago narya inyama. Inkoni nakubiswe ni nyinshi ngo mariza inyama nago nazisubira. Nagiye kwibana. Hakurino. Sura ukabona ntazo habonye rero ntuzagire ngo nubukene si. Do. Hakurino. Abana b'abanyeshuri bambaye uniform. Uriya baba bahaza imvange y'aba mama wabo. Do. Biraba byita umurengwe. Biraba byita umwijogonyoro. Abana bahaze imvange y'agatuna mngene. Bari kwikaraga hakurino. Bimeze bite? Leila. Umwitwa Leila. Leila tugenda umwe n'umwe muri babakobwa dutangiye banyuzura. Bagusubije inyuma bakwereke mbere yo kajya muri kira kigo byari bimeze bite. Kaldık hadi no. Twakererewe tugenda iyi episode ya mbere. Okulumuz. Ishuri ntaho rigiye kujya rega. Lütfen benim evlam. Reka twiririmbire Leila. Leyla. Akomeza aririmba ni Leila. Sen nereden buldun bu okulun sweatshirt'ünü? We, kwambaye umupira w'ikigo gihenze umupira wo kwiye. Sasa uyu nguyu ikigo twatangiriyeho gihenze. Bano bari kubyina uyagiye kubona umuntu mugenzi we yambaye umupira w'ikigo gihenze cya kigo cy'abana bo mu bakire kandi bano bigaga muri 9 years. Ay ama çok güzel değil mi? Uyu mupira si mwiza. Hayaller gerçek kolejinde oku. Nanjye nari mfite inzozi zo kuziga muri Gerisek College. Gerçekler ancak sweatshirt'ünü giyebilir. Ariko basi reka njye nambara umupira waho nubwo ntahiga. Hadi. Twakererewe tugende. Şımaladın. Mbega ni uko wabamba umupira wo mu kigo cy'abakire ariko wiga mu kago k'amafuti. Urebe ni Leila. Hoş bir abana ibera ahantu mu kigo mu bigira mu kigo kirawo cy'amafuti bafashe inzira ngo bajye kwiga. Ni babiri. Alt üst okul işte. Ishuri riba ari ishuri wan. Zengin. O havalı kızların gittiği sıra. Umva uyu mupira nambaye abantu bigayo n'abakire bo naga ari ikigo nk'iki cyacu gisanzwe. Nesi var? None so twiga habaye iki? Zaten bir şey yok bizim okul. Ishuri ryacu nta kintu kimwe bafite n'abakene. Bega ikigo kibitwigaho. N'abana bari kugenda bageranya ikigo bigaho n'ikirenze. Sadelik iyidir. Jimba numva ko ubuzima busanzwe bworoheje ari byo byiza. Fakir felsefesi yapmayalım lütfen. Bak kızım bak. Reka tugabanye izo filozofi zishyigikira ubukene bwawe uvuga ngo kubaho byoroheje ngo nabyo ni sawa. Mbega uyu mwana n'umwana w'umukobwa unyurwa. Konuşuyorsun. Birine konuş. Kwandikira nandi. Bakira waruwaje. Bekir uradukanze wa muginga ikiba kita Bekir. Pardon. Şuraya bak sen. Uranganze wa muginga we. Diyoruz ya Allah'ım yarabbim. Sen dur. Do. Yine kaçak mı oldun? Gelmeyecek misin okula? Ekim Allah. Naguza ku ishuri. Bitti sen. Ekim. Wa mukobwa twatangiye banyuzura mwita Ekim. Haydi görüşürüz. Urebe. Ya n'abana bo muri karitsiye. Biture mu gakaritsiye bita Shawuri yako. Tuvera hari uwambaye mask utwaye imodoka. Barabana uko bari mu nzira bagenda. Muri iyo karitsiye hari undi muntu utwaye imodoka kandi wambaye mask. Mu modoka yesitayemo kamera. Igenda ikurura amashusho ye. Urebe filime. Mugabo asafusa amahoro ari ku muvuduko mwinshi yambaye mask. Urebe filime. Wagwan. Ya. Kuri agenda mu modoka harimo kamera. Hari uru bari kuvugana wanditseho ngo Zia. Yambaye kuteri. Daha fazla hızlı. Harabura iminota 3. Reka nihute cyane. Bisa nkaho utwaye imodoka bari kumubwira ngo niyihute. Asigaranye iminota 3. Ari kwihuta ajya hehe? Nakubwiye ngo filime zanjye bitangira wenda ufite imunya. Ako mumaze kubimenya. Ntabwo ndi baba. Uburi busobanukirwe uko filime bayikinnye. Ben sizin öğretmeninizim. Bana böyle davranamazsın. Nakoze ibyo mwambwiye byose ndi umwarimu wanyu. Nyagasani. Utwaye imodoka ngo ni umwarimu. Hey, hariya niko bavuze ra? Urebe. Mugabo ari kwihuta cyane. Umva amagambo yavuze. Tagira ijambo na rimwe bakiri uyu mugabo ari kuvuga uri muri iyi modoka. Umva amagambo. Umve. Birahagije. Her şeyi yaptım. Ben sizin öğretmeninizim. Nakoze ibyo mwambwiye byose kandi mwibuke ko ndi mwarimu wanyu. Ntabwo muba mukwiye kumfata nabi gutya. Bivuze ngo
abantu ari kubwira abantu iyo babwiye ngo umwarimu wabo baba ari abanyeshuri bawe. Umugabo bamuteze kamera mu modoka zigenda zigaragaza amashusho hari kujya. Bilgisayarınız değilim sizin. Umva njye ntago ndi imashini yanyu mutegeye uko mushaka. Ndabikora ariko mwinegeka cyane. Ari mu modoka ari kugenda. Kwiki? Ifoto yihise. Muhiriza hano muri telefone. Urebe. Byamwereje muri telefone. Allah kahretsin. Sicyo. Ari muri telefone. 2 dakikam var. Sigaranye iminota 2 yonyine. Yapabilirim. Ndahagerera igihe. Abari kureba uyu mugabo uri mu modoka bari gutuma ngo niyihuta hagiye ngo n'umwarimu wabo ukuntu bari kumureba. Bari kumurebera ku mamashini yabo. Bipowi. Uri kumubwira yitwa handitseho ngo Hozia dore babana bari hakuno. Diyorsun sen? Dur bir şey karış. Hakuriya reyeri uri mu biki? Saçmalama. Nta kintu ndimo Ekim. Message. Rira komeje kwakira utumesaje akaduhisha Ekim. Yereka umuntu muri kwandikirana ntawe. Birisiyle konuşuyorsun sen. Bak. Hari umuntu muri kuvugana uyu mwana nabana biga mu kigo cy'abakene umwe mucapura telefone arirukanga. Sen nasıl birisin ki benden bunu gizliyorsun? Ninde muntu usigaye umisha bimeze biti? Benden bunu... Meza telefone yanjye. Ntabwo nakumva kuri kumisha umuntu. Urebe biga mu kigo cy'abakene ariko mwambaye umupira wo mu kigo cy'abakire. Cya kigo twatangiriyemo. Ni Ekimu. Bakina hano umupira mu muhanda. We mwambaye telefone. Ben bir şey söyleyebilirim. Ni Ekimu. Ekimu yambuye telefone Leyla. Madem hadi ndashaka kureba uwo muntu amukubita akantu. Ekim gördün yüzümü çizdi. Wa muginga urambaze ku isura. Bir su tutalım bir bak. Babarira Bakma ne olur. Do. Ya. Uyu ni Leyla. Uyava mu muhanda ajya hakurya. Tamam çok istiyorsan. Saa telefone yari mbuyisha hamwe n'uyinyambure. Vayifate. Ananda kabahat ver telefonumu. Uyafayo. Cyambuka umuhanda wa mugabo wari uri kumuvuduka bari kubwira ngo niyute yaramwambaye. Kimura kumwambara bari hano babirebaga bahita bazimya mu mashini yabo. Bahita bazimya mu mashini yo telefone iramujabuka. Uyu ni wa mwana twatangiranye amezi 6 mbere yuko bino biba ari mu kigo cy'amashuri. Muri ya karitsiye bita Shauri yako. Muri yo bakugonza urukweto rukavamo. Amahirwe menshi buri bucanishene. Leyira baramugonze. Bimeze bite? Yambaye umupira muri cya kigo twabonye cyo mu Ngagari kandi we bavuga ngo uyu mupira wo ko twiga mu kigo cy'abakene. Umugonze dore ngo yambaye mask. Ibaze kandi bisa nko hari abantu babwira ngo niyihute. Yarahindukiye yambaye mask. Ayitacaho. Leyla! Muri karitsiye barahuruye. Bamugongiye mu gatsata. Urabizi ujya gutabara reka nkwereke wagwane umwe mu baturanyi avayo uyu umwe mu baturanyi avayo yinjira mu kimodoka cye akurikira umuntu ugonza akirukanga. Leyla baramugonze. Yese afata ikimodoka gicuruza imyaka yirukanga n'umugingo ugonza abantu akiruka. Rebe muri karitsiye yabo Shauri yako Katururi. Muhamagara ambilanse. Leyla. Tamam sakin. Muhamagara ambilanse. Dutangiye umwana w'umukobwa bita Ekimu bari kumurinyuzura bahita badusubiza inyuma. Amezi 6 ukuntu byatangiye mushuti we bamugonga. Tubibonye nakubwiye ngo turaza gusobanukirwa. Şerefsiz haysiyetsiz kitapsız mahallemizi Wa muginga we uragonga umukobwa wo muri karitsiye mu gatsata ugashaka kwiruka nawe uncikira. Rebe aragenda mutuka. Abashoferi urabazi nawe. Ntabwo wagonga umwana wo kwivuka kavukire sha uzancike. Rebe aramukurikira. Rebe muginga naga ncika. Do. Agonze kavukire. Yo baragereka. Nakubwiye ngo abanye season nyinshi. Ni ukwiye kuyicikwa. Yirukiye muri cya kigo cyitwa Gersek College. Uwo yayisaza. Wa muntu ugonze umuntu yinjiye muri cya kigo bita Gersek College. Cya kigo twabonye. Uriya mwana bagonze yari yambaye n'umupira wo muri icyo kigo vuga ati umupira mu kigo cy'abana bo mu bakire wo ukuye hehe? Ko wiga muri nanazi. Zakono kingura umuryango. kime diyorsun? Banga gukingura gate. O katil kardeşime vurup kaçtı. Umwicanyi agonze mushiki wanjye ahungiramo hano mu kingure nyagasani. Açsana lan kapıyı. Banze ko kinjira mu kigo. Ikigo cya kigo cyo mu Ngagari. Alo. Alo.
Lan beni dinle ben. munyumve Deme lan bana. wimbwira ibya biti Orijinal. mwese mutonde umurongo hano Gatsata yose bazana amabuye bazana imini Dinlerin okulu. ntabwo muzi cya kigo cy'ibyana byo mu bakire Beni dinleyeceksin. Çabuk. wana mubangukane n'iyonga yo mu Gatsata nimuyisige nyagasani dore uvuye kugonga abantu ahantu ari uyu mugabo ntimumwibagirwe isura uvuye kugonga abantu yatangiye kugira isereri aje yambaye masike agunze abantu avuga ngo uko ndi umwarimu wanyu mwagiye mureka kuntegeka cyane ko mudakwiye kunkora ibintu nk'ibi bivuze ngo ni umwarimu wo muri iki kigo cyo mu Ngagari umugabo amaze kugonga umwana ameze nabi uyu mugabo ni umwarimu gute hari umugabo uvuye kugonga umuntu nawe ntabwo ameze neza umutima nturi hamwe umugabo yikubise hasi atyo na ya masike ye nuko yikubise hasi akimara kwikubita hasi hari uwinjiye ureba akantu ku kandi dore inkweto niyo maze kwinjira atwara ya masike uyu mugabo yari yambaye ahita yimanukira urebe filime hakurino tuvuye kuri uriya uwagonze arapfuye n'imbazi ziki turi wa mukobwa twatangiranye bari kunyuzura badusubije inyuma ngo turi bantu byatangiriye bajya kumunyuzura birirwa bamubwira ngo nasubire aho yaturutse twatangiye nawe ari kwiga muri cya kigo cyo mu bakire ariko iki gihe amezi 6 ashize yigaga muri Nyanyazi yigaga muri Kacapa turi nguyu kwa muganga niho bari ku kigo nderabuzima bano nta nubwo bajya mu dupirive ni ku kigo nderabuzima abandi bahise baza kwa muganga Ekim bimukubwiye twa Ekim Aramıyorsun ya. kuki utahise uduhamagara ntudushuti twe two muri Hudu Leyla iyi mi? Leyla ameze neza bebe Leyla ameze neza Leyla wifuza kugira imisatsi nk'iyaba bana b'abakobwa usubiza inyuma publicité natangije ino filime abantu bafite imisatsi mibi ipfukagurika ikura nabi itaba myinshi abenda kuzana impara hakiri hagasatsi gake ayo mavuta gukorera ibintu ku buryo umuntu abakora akavuga se uri umumetisi w'umunyarwanda wagwana ayo mavuta ibyo bintu arabikora ubuhamya bwinshi ndabufite hano birirwa butanga abona yarangiye subiza inyuma kumbe dore babanyagatsata bose bahuriye kuri cya kigo cyo mu Ngagari imodoka yagonze umwana wo mu Gatsata ni Mutayisoni ewana kuri cya kigo cy'amashuri bose bahuruye abacuruzi b'imihanda batangiye no kuhatwika dore imiriro ewana mutuze Tamam sakin. polisi yahageze Sakin olayım sen. imodoka yahiyungiyemo hano ku Sakin manywa olayım mahallenin kızına vur. gute natuza sakin. bagonze umwana wo muri karitsiye Abi anlayalım ya. Ne var ne yok. reka twumve ibyabaye Anlayıp dinlemeden ya. Ya neyi anlamayıp dinlemeden abi ya? Vurup kaçtı. nta kintu dukwiye kumva bagonze umuntu birukiramo hano Ben je nta kintu numva manu uyu ni umushoferi nawe uramuzi no stress aç. kingura Ne olur? ye Bir şey yok. subira inyuma Ne Halil abi bana Halil Malil deme ha. Hastayım abi. mwana wengita umuvandimwe ngewe nta n'ikintu nshaka kumva batarakingura hano yewe niyo modoka ntabwo iducika bameze nk'abamotari binawe ugonga umwuka abona umujyi wose ukwirutseho ubu namugonze se sha muhushije Arabayı dediğim gibi hallettiniz mi? imodoka mwamaze kuyikemura imodoka twayikuye mu nzira n'amashusho y'iriya modoka yinjira n'utwayasibye Onu da. umwarimu nawe mwamwitayeho wari utwaye imodoka mwamukuye mu nzira yego nyigasa numva ubuyobozi bw'ikigo ngo amashusho y'iriya modoka iri guhungira muri iki kigo bayasibye Tamam. umukobwa bagonze ni muzima Bilmiyorum. nta makuru dufite Böyle karışınca hastaneye aramak aklıma gelmedi. Ben sizin aklınıza. ibintu byari byakomeye ku buryo twabuze uko duhamagara kwa muganga warasaze ni abasaza bari muri kino kigo cy'amashuri imodoka bamaze kuyihisha ngo umwarimu bamwitayeho bamukuye mu nzira utwara imodoka wagonze umuntu Derseyle konuş. vugana na ziriya nzererezi yize vugana n'uriri n'iya nzererezi ndabona ariyo yabishyushyemo cyane Adil'den. genda umuvugishe mu buryo ari bwumve Onu ikna edersek diğerleri peşinden gelir. numwumvisha abandi baraza kumwumvira kuko ndabona ari ufite akavuyo kenshi Çocuklarımızın da okulun da geleceği buna bağlı. ahazaza h'abana bacu muri iki kigo bashingiye kuri kino kibazo umve Güzel. bivuze ngo bagomba kugenda bakareba uriya mugabo ngo no stress babonye ari ufite akavuyo ni nawe waje akurikiye imodoka muri bamara kumwumvisha ngo n'abandi bose arabumvisha buriya ntabwo wagenda abantu 100 ngo ubumvishe ari kurebamo umuyobozi wabo iyo mumaze kumufera n'abandi ngo bashobora kumva hari baje kureba wandi ufite ifugo ryinshi vayana
mugenga ni ufite ifogonyo ryinshi koko ubuyobozi bw'ikigo bufaye cyo tubonye cyo bano ubuyobozi bw'ikigo bifitemo uruhare Tamam sen. Beni dinleyin. Şimdi okul müdürü Fikret Bey bir konuşma yapacak. uyu ni umuyobozi w'ikigo Fikret Dinleyin. mumwumve mutuje agira icyo tubwira principal w'ikigo Halil Dinleyelim ya. reka tumwumve no stress Arkadaşlar, nshuti acınızı paylaşıyorum. akababaro mufite nanjye ndakumva Hem bir mahalleli olarak hem de abantu mutuye muri karitsiye y'iwanyu n'abari inaha insanlar karşısında üzülmemek elde değil. umuntu atababajwe n'ibyabaye yaba ari umusazi rwose ibintu byabaye wa mugenga yagabanya injuga ugiye gutugongera umwana mu muduhi kandi bano barihanira leta ijya kuza bakurangije Üzere. dore imihini bafite bagufasha Yarışan aracın kampüsümüzde imodoka makuru dufite yari iri muri iyo manuka Sen bana ya lan. uvuga ngo yaje kwisha mu kigo cyacu ni ibinyoma jya uranyita umunyabinyoma no stress nayiboneye yinjira Ben bu var mı? arkadaş urwo rurimi rwanda rukata nongera kunyita umubeshyi ngo ntabwo imodoka nayibonye yinjira ediyorum. ngiye kubatumira ariko mu mutuzo Beyefendi isterseniz nimba ubishaka nyakubahwa üstümüze davet edelim. kawe tuguye karibu winjire mu kigo Üzerinizde- nawe ugende wirebera iyo modoka ko ariyo usangamo Hadi sen bir gir bak. nostere n'ubundi iyo modoka niyo wayibonye injira ugenda uyibereke ntabwo babinjiza bose binjije umwibuke barashaka kumubeshyabeshya twabyumvishije mwana njyewe umuginga noneho mwana ni ururara ruba rwanadegaje be filime bamwinjije mu Halil de sanırım. harya witwa no stress Ya ne sana? byo nitwa ntabwo bikureba Adam nerede onu söyle. bwira icyo kigabo cyatugongeye mu ruki ari nahaye Sadece konu. umuntu ari haye Ya konuş. ndashaka ko tuganira Bilirim. njye sinaganira iki nawe principal we Halil Bey, imodoka iri umva no stress umva dilerseniz önce biraz konuşalım. wareka tukaganiraho gatonya mbere yuko hagira ikindi kijya mbere kandi ibyo ngiye kukubwira ko byunguka Görüyorsunuz. noneho nimara kukuganiriza ibintu ugiye kukubwira noneho ukora icyo ushaka Buyurun. dukomeze ngwino tubanze tuvugane nk'abantu bakuru badafite ikibazo cy'inzara iyo umuntu atangiye kukubwira gutyo nta kibazo cy'inzara mfite nta kibazo cy'amafaranga mfite twabanje tukavugana gato ukabona kumenya ibyo ubukira ujyamo icyo gihe umuntu aba ari kukurangiza dore bari kwa muganga umwana ameze nabi ari muri komati taperi Öğrendin mi iyi mi? ameze ate Birazdan burada olacakmış. O muganga agiye kuza vuba bidatinze aduha amakuru bebe arkadaşım iyi mi? Nasıl durum? inshuti yanjye imeze gute Kızım bir sakin ol. tuza Tehlikeyi atlattı. Oh çok umukobwa yarokotse Siz nesi oluyorsunuz aslanım? Ben mupfana iki arkadaşıyım. ngende inshuti yo kuva mu bwana Biliriz biz. turi nk'abavandimwe Komşumuzun kızı hocam. reyira ni umuturanyi wacu uyu ni umukobwa wanjye mama sasa wa ekima akora kwa muganga Siz ne söyleyeceksiniz lütfen bize söyleyin. ibyo ushaka kuvuga byose bitubwira uyu ni umwana wanjye Morali ciddi anlamda hasar görmüş. umukobwa wanyu rero Bizden geleni yaptık ama Ama ne? yafunitse urutirigongo none Öler misiniz? Ne olur? bitubwire neza utubwize ukuri bimeze bite Ne olur. tuza muganga guha amakuru umwana wanjye mama we ni umuforomokazi yambaye tabii bir agiye kongera baguye tedavi seçeneklerini de değerlendirin. nareba ibishoboka bindi tumwiteho ariko urutirigongo rwagize ikibazo Yürüyebilmesi için çok fazla efor sarf etmesi gerek. bishobora kuzamugora kongera ngo abashe kugenda bishobora kuzagorana Anne. muri rutirigongo iyo rwagize ikibazo kugira ngo uzongere kubasha kugenda biragorana cyane buri handi usa umuntu agenda nabi cyangwa se yarabaye pararize cyangwa atabasha guhaguruka biba bigoranye uyu yarababaye umwana w'umukobwa ukiri muto ufite imyaka mike cyane wiga agasegonderi niko bigenza abarara base umuginga ko yatinzemo imbere mani bimeze bite araje dore abarara n'imihini bo mu gatsata yagarutse hano niyo agiye kureba ibimenyetso ariko bari bamupangiye Mahalleli hele beni bir dinle. baturanye rero ndagira ngo munyumve neza gengo Gördünüz içeri girdim. mvuyemo imbere nk'uko mubibonye mvuye kuhasaka neza nitonze Taba yok. nta modoka irimo imbere yagonze umuntu yagasani Kes tabayı. muragabanye utugambo ariko nta modoka irimo mi var diye. ntiwavuze ngo imodoka wayiboneye yinjiramo se gengo Ben size yalan borcum mu var lan? none murumva nababeshye Siz oğlum. muri abavandimwe twakuranye Biriktirik gel. genda injiye ndasaka ahantu hose Ayo. nta modoka mbonyemo imbiri Müdürler o kamera. hari yakomeje inyuma turebye no ku makamera ibintu byose turayibura Abi ya. ahari nibeshye imenya nari nananyweyemo Sen bu araba buraya girdi ben de bunu gördüm. kandi rero twibwire ngo imodoka irimo hano ngo ntitubangukane mini Abi işte ben de. basadate rero muvandimwe Tamam. menya byari byancanze kwirukankana imodoka amamodoka aranasa imodoka ubwo byivanze ndayibura Sen doğru düzgün bakamamışsındır. nyamara ntabwo wasatse neza reka twinjire natwe tuhasake tumenye ibyo ari byo twinjire Bırakın lan artisti. mugabanye utugambo ariko
tubure gushakira imodoka hano iri. Kız Leyla. Uriya mwana no muri karitsiye Reyira. Amcanın emanet. Uriya mwana ameze nka mushiki wanjye, yari turabavandimwe. Lan o herifin hayvanı yakar. Ninde utifuza se gufata iyo nyamaswa tukayikubita mani? Ninde utabishaka nk'uko namwe mubishaka? Iyo yamugonze Dayan. bahagaze imbere. 7 kat aşağı çıksa o hayvan onu bulup buraya getirip kes. Iyo nyamaswa yatugongeye umwana niyo yajya mu ijuru rya 9 nzayisangayo nyihicire. Barumiye umugabo wababwiye ati imodoka ndayibone yinjira kuri iki gipangu, agarutse yivuguruza. Peki. Mutahe mani imodoka tujye kuyishakira hano. Ngiye nayibonye nzanayibashakira. Ha, yürü lan bakma öyle. Mwindeba gutyo se. Nyagasani bamuhaye ruswa. Sinzi ibintu bamwijeje, gusa hano hari umusaza witwa Sadati utarabyumvisha neza. Buriya nubona umugabo atangiye kurya indimi kandi umuzi ko atajya akunda ko yibeshya, hari amafaranga bita inzibyo baguha ukaziba. Umuntu akagukorera ikosa rwose, wajya kumurega ahubwo tutiri ujya kundega wafashe ku nzibyo ugaceceka. Dore imodoka yagonze umuntu ahantu iri muri cya kigo neza neza, baraje barayorosa. Iyi ni imodoka yagonze umwana, bamaze kuyorosa bacaho bayoroshye shitingi. Nakubwiye ngo season yacu nuko tuyitangiye. Sinababwiye ngo ntago nzigera mbatenga wambaye ibifilime bibi. Dur burada. Ari inkomeye. Hagarara hano Ekim asohoka mu modoka. Ugiye. Git götür parasını da al ha. Veresiye falan yok. Oye genda wakira amafaranga ndagiye. Umwana aza kureba uyu. Ne oldu? Buldunuz mu arabayı? Yakalan. Imodoka wakurikiye wayibonye? Yok. Wapi? Okula girmemiş. Iriya modoka burya nasanze itinjiye muri kiriya kigo cy'amashuri. Sen gördüm demişsin Bekir. Wabwiye abantu bose ba Bekiri kariho yinjiye Bekiri. Ekim. Ni wa muhungu. Allah aşkına. Ekim. Allah aşkına sana da der. Kubw'imbabazi z'Imana. Yanılmışım işte, yanlış gördüm. Nari nibeshye mu mbabarire. Yok yok hayır. Bayihishe. Sakladılar. Iriya modoka bayihishe. Öğrencilerini koruyorlar. Bari kurinda abanyeshuri babo ni buriya bari bayitwaye. Rahat rahat uyurken. Bari abana nabo mu bakire. Arkadaşım yürüyemeyecek. None inshuti yanjye ntizongera kubasha kugenda. Yürüyemeyecek. Inshuti yanjye ntizongera kubasha kugenda bibaho. Urutirigongo rwagize ikibazo. Ya ulan arkadaş, sanki ben kıza vurup kaçtım ha. Ben vurup kaçmadım ki ama herkes geliyor bana dert tanıyor ya. Herkes benden hesap soruyor arkadaş. Bu ne? Ese ubundi bagonze umwana njye ngerageza gutabara kuki ari njye muri kuza mubibaza ubundi nk'ari njyewe bishinzwe. O çocuğu böyle arayıp Njye nashakishije ahantu hose yariye ruswa. Yariye ruswa. Anneciğim tamam sakin ol. Mukobwa wanjye tuza. Kusura bakma bütün gün hastaneye Tubabarire. açık oldu. Twese twababaye kuva kwa muganga, inkuru tuhakuye nimbi. Annem hadi. Hadi. Mwana wa twigendere twigendere. Anneciğim. Bavayo. Urebe filimi. Iki kigabo cyariye ruswa cya no stress. Bamuhaye inzibye amafaranga tumuzibu gaceceka. Kana uri kureba iyi filime ayo mafaranga bayaguha gaceceka. Morali ciddi anlamda hasar gördü. Yari kwibuka amagambo bamubwiye ati urutirigongo rwagize ikibazo. Gerekebilir. Araza kongera bagwe. Çok fazla efor. Gusa bishobora kuzagorana ko yongera kubasha kugenda. Ni amagambo muganga yamubwiye. Yari mushuti we bari gukinira mu muhanda. Bakuze ko umuntu mwari muri gukina ku kanya mwari muri kumwe. Muhazi imvange muri kurenga ukahita ubona umuntu ikibazo ngakira kimubayeho. Ari we muri kumwe. Nta kuntu utababara. Katurore. Nyo. Rebe. Hey. Yeah. Wibuke mugenzi yari n'urwara yari yamuri atabishaka bari kurwanira telefone. Kara kana ari umuntu bari kwandikirana ni Kaleira. Ari umuntu bari kwandikirana. Ibyo birabaye. Ubu rero none nibwo tugiye gutangira season yacu ku mugaragaro. Dore wa mwana bagonzereyira ni umwana muto. Yari kubyibuka kababara. Yarajararira biramurenga. Ari ukuntu bari gukina. Barwanira telefone. Nta nugunda nta ninda y'umujinya. Uyaza yirukanka. Do! Bya bintu byanyu byo kwambuka umuhanda mutarebye hepfo na ruguru dora tubabwira mwabana mwe. Ugira ngo umuhanda ni umuharuru. Turabanza ukareba iburyo, ukareba ibumoso. Kahita wambukira kuri zebra crossing wihuta nabwo kwa kundi fande yaberetse. Utambaye kute. Mama yaje guhoza umukobwa we. Mama. Katurore. Mama. Sana gideceğim. Olmaz. Ngiye kwa muganga. Gideceğim ben. Anne ne olursun.
mama ngiye kwa muganga kwinginze yo Ne olduğumu istemiyorum ne olur. Anneciğim zaten yoğun bakımda göstermiyorlar. umukobwa wanjye ahantu bari kumuvura n'ubundi ntabwo abarwaza bemerewe kuyinjira baracyari kumubagabaga kwa muganga urabizi bagenda baterateranya piyese bafungura umubiri nk'uko telefone bayifungura bakarebamo udupiyese twagize ikibazo amakosa nayanjye yari wamwambuye telefone sasa yatangiye kumva amakosa asa nk'aho araye niwe wari wamwambuye telefone Ben ilk defa o gün yerle bir oldum. uwo munsi wa mbere naraguye yishe ncitsemo intege Ki onunla igikomere cyanjye cyaragiye cyari gitonya kiba kinini oluk oluk kanadım. dore nguyu ni umukobwa uri kutuganirira yarababaye uba mwana twatangiye bari kunyuzura avuga ati nize kugwa ngomba no kwiga guhagarara ngashikama muri bano baginga naje kwigamo b'abakire abana mu bakire cya kigo cyahishe imodoka bari kumubwira ngo subiraho wavuye byatangiye bita ubundi uyu mukobwa yagiye kwiga mu kigo cyo mu Ngagari gute kamezi 6 badusubije inyuma turi mwana atigaga mu kigo cyo mu bakire icyo kigo ubwo ariho hanacikiye ya modoka ya ndagira ngo ukurikire Halil? Nostri. Neşe ne haber? Mwaramutse nese. Benim mama wa Ekim. Oğlum. Günlerdir içeridekiyle uğraşıyorum. Biliyorsun halimizi. Maze iminsi manganye n'umwana umaze iminsi mu nzu adasohoka. Onun keyfini yerine getirecek çok güzel Mfite amakuru ari buze gutuma uriya mwana asa nk'utuza mutamaze iminsi atiga Ekim. kız. Ekim uriye? Ekim. Ekim. Kızım gel Halil abi bir haberi var mı? Ngwino Nostri akuzaniye amakuru atariho ivumbu. Umwana avuye hashize iminsi myinshi atajya kwiga. Şu sosyetik okul var ya. Uzi rya shuri ryo mu bakire? Neden tam 3 kişi Bagiye guha buruse abana batatu muri karitsiye yacu yo mu bakene. gel gel. Bagiye kwiga mu kigo cyo mu Ngagari. Niye burs verin? Kubera iki se baduye iyo buruse? Ya niye olsun işte hani Yine surumva ariye mpamvu. üzücü bir olay oldu. Kubera ngo ikibazo twahuye muri karitsiye yacu bikaba ku mukobwa wacu agahura n'ikibazo. Buradaki insanlara komşu Ririya shuri nk'ishuri ryo mu bakire riri gufasha nyine karitsiye yacu yagize ikibazo cyo gukomeretsa umwana akagira ikibazo nk'icyo. Oya ntabwo ariyo mpamvu. Değil o. neymiş o? Ntabwo ariyo mpamvu. None urumva impamvu ariyo bari gushaka gutanga buruse. Umutima uri kubacira urubanza ko baduye mu kirone batangiye gushaka kuduha buruse. Artık benden şey al. Umukobwa ibintu avuga si byo. Sakat kalmasına sebep oldular. Umuntu wo muri kiriya kigo niwe n'ubundi watumye Reyira irakomereka niwe wari utwaye imodoka. Gibi de saklıyorlar o arabayı. Iriya modoka bari kuyihisha ikigaragara batubeshyesha buruse. Seninle. Umva bino twabiganira wa mwana we. Bana geliyor. Haberin olsun. Laf bana geliyor. Ben gittim o okulu didik aradım Umva nuvuga ngo imodoka barayihishe ninjye uri buze kuvuga ko nayihishe. ya. Narinjiye ndeba kuri kamera ntabyo nabonye. Orada de Nta mwicanyi nabonye. Imodoka nayo nabonye. getir el basayım. Basi muzane korowani nyirahirireho. Önümüze Ngo ndagatwika biriya y'Imana. Ekim. Umva aya mahirwe aza rimwe mu buzima Ekimi. Şeye burs verecekler. Bagiye gutanga buruse ku bana batatu muri iyi karitsiye. Onlardan bir tanesi sen niye olamayasın? Wagiye muri abo bana bagiye kwiga mu kigo cyo mu bakire. Sen niye olamayasın? Kuki udashaka kujya muri icyo kigo? Ha topla ya. Isuganye? Kızım. Sibyo? O başvuracak. Umukobwa wanjye ataraza kujya kwigayo ni mama. Mezun olup da bitirecek. Ririya shuri uzurirangirijemo umwana wanjye ryo mu Ngagari. Kaç kişi alacaklar? Ne zaman sınavlar onu söyle. Anne! Mama, Falan girmem tamam mı? njye nta examen ndi bukore kugira ngo njye kwiga muri icyo kigo. Hayaliydi. Kwiga muri kiriya kigo zari indoto za Reyira bagonze. Gitmem! Njye ririya shuri sinshaka kurijyamo. Reyira kakana ariko kahoraga kavuga ati ririya shuri ni ryiza higa abana bo mu bakire ni ishuri rifite ibintu byose kurusha ishuri ryacu. None uwo birishakaga ririya shuri we ntabwo abashije kuribona. Dore nguyu asigaye yirirwa mu buriri hashize iminsi. Bamuguriye n'akagare kabamugaye. Yeah. Rebe. Yeah. Uraze kuba bashaga kwigenza. Babaanne! Nyogoku. Mwana bana na nyirakuru. Yavrum! Hani. Mi düştün çocuğum? None uraguye umwana ntaramenyera kubaho adafite amaguru ye. Allah'ım. Baje kumuhagurutsa ni Reyira. Rebe. Ay! Yo. Ben ne yapardım? Ay canım. Umukecuru nawe ari mu gahinda turakoze rata kuza kumfasha Ekimi ubona ari kwifasha icyo udahari. Ah ya. Mwicaza mu kagare umwana biramurenga n'umwana w'umukobwa uke. Düştüm bir yere. Urababaye? Acıma. Babara. O ne?
Unuttun galiba. cyangwa waribagiwe. Hissetmiyorum. Nta kintu nyumva yabaye pararize, buriya ntabwo aba kibabara, hari ahantu hasi amaguru ki baye pararize. Katururi. Sana bir lokma yemek koyun. Nta kintu na kimwe ararya. Tamam Şükran. Sawa. Ben getireceğim. Kamushakira ikintu cyo kurya ngewe. Bir şey istersen bana sesten olur mu yavrum? Uwo mpamagare nugira ikintu ukenera. Mwana amaze iminsi yaranze no kurya. Uzi kuba wari uri kugenda ukahita ubura amaguru, bisaba uri umuntu nyine wamenye ubuzima bw'iyi si wiyakira. Abuzi ko ibintu dufite ni time wabibura kandi life igakomeza. Beraber. Cyangwa ukanapfa. Şimdi yarısı. Katuryemo. Bakalım nereye kaçabileceksin? Öyle ben Şükran teyze... Uracikira hehe rero, ngiye ntago ndi anti wari wanze kurya ibiryo bye. Hadi gel. Urabirya gengo. We ni inshuti ye. Ni Reyira. Benim canım istemiyor kahvaltı falan. Weho birye sinshaka kurya ibya mu gitondo. Sinirli misin sen? Değilim. Urashonje ntago nshonje. Tamam o zaman bak. Bak mis gibi sucuklu tost yapmış baba. Umumoye gukuriye igiporezo kidasanzwe. Yarısını Ni kimwe ukunda. da ver. Ni nyirakuru. Hadi bozuşuruz yoksa. Artık nefret ediyorum çünkü bana hayatımın en kötü gününü hatırlatıyor. Ibyo biryo nsigaye mbyaga kuko binyibutsa wa munsi mbi wambayeho. Icyo gitondo nibyo nari nariye njya gukora impanuka. Binkura imbere Nyagasani. Ati birya impamvu nabirya wa munsi nkora impanuka nibyo nari nariye. Wabona ari nabyo byanteye umwako. Yikanzemo. Umwana ntago arabasha kwiyakira. Şu bakışına bak ya. Reba ukuntu uri kundeba. Acıma kızım bana. Windeba nkaho ndi maskini se wangiriyemo. Ben gayet iyi. Je nawe nkunda abantu bandeba ni muhe n'ubundi ngemeze neza. Başımın çaresine hiçbir şey. Nshoboye kwiyitaho. Ayrıca Kirenzeho. kahvaltımı ederim etmem. Narya ibya mu gitondo ntabirya ntago ubundi we bikureba. Tangiye no kugira umushiha. Benimle uğraşacağına gidip ders çalış. Aho kugira ngo unyirirwe iruhande jya kwiga. Bursun yok mu? Sinumvishe ngo wabonye buruse. Nabo bayita buruse. Bana sınavsız giriş hakkı verdiler biliyor musun Ekim ama ben gidemiyorum. Bari banyemereye kujya kwiga muri kiriya kigo ku buntu none nta mahirwe nabonye. Arasında benim bu teker. Ahubwo dore nicaye mu gatebe kabamugaye. Arkadan itiyorsun. Gasani. Çizgi filmlerde oluyor ya. Ekim. Araseka narira. Uburyo bari baramwemereye kujya kwiga muri kiriya kigo none. Çok komik değil mi halim? Uburyo mezemo birasekeje. Ne? Nseka nawe nseka ndasekeje. O zaman şimdi git evine ders çalış. Numara kunseka ujye mu rugo ujye kwiga. Ders çalış çünkü ben 2 ayağımı verdim 3 kişinin hayatı kurtuldu. Byibura amaguru yanjye nabuze atumye abana batatu muri karitsiye babona buruse hariya. Yalan mı söylüyorum? Bahaye buruse abana batatu kugira ngo abaturanyi baceceke. Batazavuga ibyo babonye. Nerede? Bunun hesabını ver. Abantu biga muri kiriya kigo nje nzabibaryoza. Vereceklermiş ya. Abantu biga muri kiriya kigo uzabibaryoza. Verecekler. Nasıl verecekler? Kimsenin bir şeyin hesabını sorduğu da yok. Ben soracağım. Nta muntu n'umwe uzaba njyewe. Nje nzabishakira. Ben o bursu kazanacağım. Ngiye gufata iriya buruse njye kwiga muri kiriya kigo baduhaye. Nimara kukigeramo neza. Kumva? Bak bana. Deba. Mva amagambo y'umukobwa. Bana bulacağım. Ninjira muri kiriya kigo dore ko baduhaye buruse nzashaka amakuru y'umuntu wagukoze ibi bintu byose. Herkes görecek. Paka bifungirwa bihanirwe. Uzabyibonera. Veriyorum. Iryo ni isezerano nguhaye. Veriyorum. Ndagusezeranya. Wumvisha misiyo ukuri ko umukobwa yagiye muri kiriya kigo rero. Twatangiye bari kumuryuzura amezi 6 yakurikiye hano. Umukobwa yibwire mugenzi we Reyira uyu bamwitaye Kimi ikigo ngiye kucinjiramo. Gende mige. Barakwereka nyuma y'iminsi 15 ibyo bibaye. Gende mbanekaneke. Menye wagwan. Menye ni bande. Bakoze impanuka muri bakugonze biga muri kiriya kigo bakabihishira bakabipfukirana. Mbega uyu mwana agiye kwiga ariko agiye kuneka. Mu yandi magambo agiye kuneka ninde wagonze inshuti. Nuko dutangiye filime yacu. Agasizo ni kubwenge. Kugasomana films.com. Kambahe nimero rega. Nimero wishyuraho filime ukajya uzibonera igihe. Ni kode wishyuraho. Ukishyuraho 7,000. Noneho iyo umaze nimara gufata iyo kode ndababwira inzira zose. Kode muyandika ukwayo ni 046 536. Kode yanditseho Kimomo. Ushyira 7,000 ukahita uduhamagara cyangwa ukatwandikira WhatsApp. 078
1-4-3-0-7-9-8. Umwana yambaye inifomu muri cya kigo cyo mu bakire, akuyemo bya bintu yambaraga by'ibikacu utamenya wagwana. Çok yakışmış. Mbega ukuntu berewe mama yarishimye, umwana wari kuzi kuba ya Minerval utigeze ubona ngo umwana we yige mu kigo nk'icy'abandi, ukabona umwana agiriye y'ubuntu, biragushimisha. Nta mubyeyi utifuza ko umwana we yiga mu kigo cyiza. Okul seni Kingagari kurtaracak. kira kigo ugiyemo kizagufasha ku buzima bwawe bw'ahazaza. Tamam anne. Tamam Sawa mama, gusa uyu mwana wagiye nk'amaneko. Wibikabye işte. ni ishuri nkandi. Ku mwana avuga Akşam görüşürüz. tubonane nimugoroba. Do Bak Messi'ye bak. mbese we gusa n'abana batatu babonye buruse yo kujya kwiga muri kiriya kigo, harimo n'umurara hano bita Bekiri. Eze biti Abi ne söyle konuşma artık babanla. Bekiri, Bana okula kayıt yaptığımı öğrenecekti aklım çıkıyor ya. Kızım Allah aşkına az bir sakin. umva ntimuze kubibwira papa wanjye ko nagiye kwiga muri kiriya kigo cyo mu bakire. Sasa uyu mwana w'umukobwa agiye kwiga ariko nashaka we bamenye ko yiga muri kiriya kigo cyo mu bakire. Akşam uyuyacakmış. Uyu nguyu mu babonye buruse we nashaka ko papa wabimenye. Dore rero we ntagisohoka mu nzu, yaramugaye. Ifuza imisatsi myiza nk'iyi irambutse minini myiza. Usubiza inyuma ino filime ahantu nayitangiriye, cyangwa se ninarangira ndasubizamo iyo publicité. Urabibona amavuta bita Avocare Hair Growth, umusatsi uba umeze neza. Umusatsi wanjye abana basigaye ukunda. Barasaze. Hano hari uyu ari kwandikira ngo kuki umaze iminsi utanyandikira, ndakutansubiza mu mbabarire. Yoro bari gucata agasa nk'umwenyuriramo. Daydım. Yeni döndüm. Narindi mu mahanga nibwo ngigaruka. Mu mahanga yari yarakoze impanuka. Kumbe telefone iri kwandikira dore akabati ifungiranyemo. Ifungiranye ahantu mu kabati nta muntu uri kumusubiza. Urebe filime, dore cya kigo cy'abana mu bakire. Abana ni uguco baparika ya mamodoka ahenze amwe meza. Hano binjiye na Eri Gitsibo bafite tapandigo. Dore abakobwa bahiga. Tujipo baragiye kutugabanisha, ibyo nabyo mwabibonye. Aya masadunda yina. Dore abana b'abakobwa ba 10 n'inga mu modoka baza mu kwiga, bafite n'ukuntu basuzanya n'utuntu tw'udukinisha bambaye ku maso, bafite utumanyeri. Do ya mikino y'abana bo mu bakire barakaritse bavagamo bakinaga karere. Sinabyaye. Dore amamodoka ari hano. Bano bikanzemo. Dore amamodoka wowe. Bano bararebye nabuzi ko ari ahantu ujya. Dore abanyeshuri kuri batangiye kubarebera mu marinete. Iyo twatangiye kumunyuzura. Bamwita umwamikazi w'ikigo. Abana barikanze kandi uko noneho kaje papa akatanabizi ko kiga muri iki kigo. Dore amasadunda yiga hano. Hari ahantu ugera nawe ukabona harenze urwego rwawe. Ukabona ko ipashe muremure. Abene ingofero tujye kwigana nabo. Gerçek kolejine Bakaza neza muri Gerisek College. burada verdiğiniz her karar kendi kurallarına Buri mwanzuro wose ufashe hano uzana n'amategeko yawo. Icyaba icyo ari cyo cyose uymak zorunda. ugomba kubahiriza ayo mategeko. Yawe! Unutmayın. Ntiwibagirwe. Sadece bir okul değil. Iki kigo ntabwo ari ishuri gusa. Hayatın ta kendisi. Ahubwo hano ni isomo ry'ubuzima hano ruri gukubitirwa muri icyo kigo. Bir geleneği Twese hano duhagarariye umuco gelenekten gelen n'indangagaciro ederiz. zikomoka kuri uwo muco wacu. Ni umuyobozi w'ikigo nawe bya bintu bifitemo uruhare. AVM gibi ha. Iri shuri se ko wagira ngo ni muri hotel Ekim. Kızım Ko witwa? anlatıyorum dinlesene. Nimwe ndi kubwira muri kunyumva. Ekimi. Bu okulun da kendi Iri shuri rifite systeme rigenderaho. temel Cyase rishingiyeho. Muri iki kigo bari gukubitwa. Mu kigo ibana barya neza mu nceri. Kantu kakabifu ugenda icyo ushaka witamo. Do. Abana barya neza kugiye nabyo akavuye. Nigeze hano mu biryo nk'umunyenzara wese abatangiye gutamo n'ibitoki n'ibijaba bitakarabye ashyira ku munwa. Barumirwa. Muri umunyenzara ntiyihishira. buradaki formalar Iyo uniform wambaye Kıyafetin- ntabwo ari umwenda usanzwe. bir düzeni temsil ederler. Uwo mwenda usobanura systeme y'ikigo n'uburyo turyamo ntabwo turya nk'ingurube. Bu düzenin korunması Iyo systeme rero turayishyigikira, ntabwo twatuma hari uyica. Hano
barora bari gukubita umuntu mu kigo. Iki kigo kimubona abanyarugumu. Cya kigo bita Geriseki. Çıkarın şunu kemerini. Umukuramo umukandara. Umwana w'umusore uri gukubitwa. Urebe. Kaldır. Abana bararwana muri iki kigo bafata umwana bakamukubita iki kigo. Hiç kimsenin bu düzeni bozmasına Ntabwo tujya dutuma uwo ari we wese muri iki kigo meyiz. asuzugura sisiteme twigishirizamo. Uyu ari gukubitwa. Çocuklar! Basore hasi. Umuyobozi w'ikigo principal arinjiye. Burada Reba icyo bijya mbere hano. Bari bari kunyuzura umwana bamukubitagura. Hari nk'abangaye bamuviriyeho indimu. Barabaza uwakubitwaga ibeshyo turegeze. Hano barumiwe. Hocam. Mwarimu. Hiçbir şey oldu yok ya. Nta kibazo rega cyabaye uyu numwe wakubitwaga. Arkadaşlarla. Twari turi gukina n'inshuti zanjye uvuze ngo bagukubitaga none ejo bakwica. Rebe. Rebe filime. beni takip edin. Munkurikire. Munkurikire. Urebe. Sağlam çocuksun. Uri umwana ufite umutima ukomeye sha. Aferin. Koze neza. Oya ntago arakora neza. Tebrikler ve kutlama. Yaza kurungurukaniye kimwe. En az 7 tanesine dayanması lazım. Tugomba kongera tukamukubita ibipfunsi birindwi. Haftanın her günü için bir tane. Buri munsi kugeza icyumweru gishize. Bugün gördüm. Kuri inshuro tumubabarire. Birahagije ibyo namukubise. Umukobwa arumiwe. İtirazın mı var? Ariko hari ikibazo ufite mu mategeko ntanze hano? Cyane by'ibifungamutwe by'igano byarakaye. Ne bakıyorsunuz lan? Topa. Muzane iyo baro, muzane iyo baro. Neredesin kızım, kızdırmayın. Wari uri he? Aşağıda ne yapıyorlardı anladın mı? Ntabwo ubonye ibintu hasi bakoraga. Çocuklar sınıfınız koridorun sonunda sağdaki kapı. Mwe woziga kuri giriya 211 213 ahantu muzajya mubika ibintu byanyu. Numaralarınızı söyleyerek alabilirsiniz. Muraza kujya gufata imfunguzo mu biro bishinzwe abanyeshuri z'utubati mubikamo ibintu byanyu. Acı bir kaybımız var. Edebiyat hocamız vefat etti. Ikindi umwarimu wigishaga Affetsin hocam. indimi n'ubuvanganzo Kendisi yapfuye. bir anma töreni Uyu munsi tugiye kubanza tujye kumwibuka. geçiyorum. Ubu niho turi kujya twese. Sonra alana gelir. Nimumara kubika ibyanyu mwatuje muze tujye kwibukana n'abandi. Babahaye utubati babikamo ibintu byabo. Wari umwarimu wapfuye n'undi twatangiye filime apfa ngo bagiye kumwibuka. Çalmasınlar. Ya senin kırık çantanı ne yapacaklar? Usura muyobozi w'ikigali abizi ukuntu uwo muntu yapfuye yaranavuze ngo umurambo mwamaze kuwitaho. İçim boş var. Aralarında mesele bir şey vardır. Biz keyfimize bakalım hadi. Umva niyo haba hari ikibazo twe tunezerwe naho tugeze. Öğren işleri. İyi tamam hadi. Sawa. Yeah. Vazgeçtim bu dünyadan. Tek ölüm paklar beni. Hano hari umukobwa wandi bita ngo umwamikazi w'iki kigo. Değmez bu. Mu kwibuka umwarimu yaje anatangira gusoma ibyanditswe. Değmez. Ibyo ari gusoma ntabwo bari kubitwereka niyo mpamvu utari bwumve mbivuga. Final Ni amasengesho yabo yihariye y'imico yabo. Basomera abapfuye. değil mi ki yoksullar? Mutlu. Arabisomaye. Ziya hocamızın en sevdiği şiirde. Umwarimu wacu ni umuvugo yakundaga kurusha indi. Anlam buldu. Çok üzücü maalesef. Daha çok gençti. Yapfuye akiri muto. Yifata ku isaha. Şem kalbinin ölümüne sebep olması hayatın kötü bir şakası gibi. Ibyasaga bimeze nk'ubuzima bwari butangiye kuryoha yapfuye bimeze nk'imikino tutabikekaga. Hepimiz de
Çok büyük emek yari umwarimu ufite agaciro gahambaye cyane wacu. bir öğretmenimiz de. Yashyiragamo umurava kugira ngo tubashe gutsinda twige neza. Umwamikazi w'ikigo uri kuvuga ijambo ry'upfuye. Umwarimu gusa umwarimu ajya gupfa ari gutwara imodoka aravuga ngo mwabantu mwibuke ko ndi mwarimu wanyu mwinkoresha nabi. Barış Ovalar'la. Ne diyorsun? Barabaginga tuzahura nabo ryari se b'abaturage baje kwigana. Urebye umukobwa ararangara. Umukobwa yitwaye Kimi waje kwigana ni mwiza. Başı sağ olsun. Mwihanganira igihombo twageze cyo kubura umwarimu wacu. Abana bari mu gahinda. Menyo umwarimu bamukundaga. Bro. Bebe, yarafashe akanya kukuza kumwibuka. Bırak şu duygusallığı. Kendine Gabanya amarangamutima wa muginga dukomeze ubuzima nyagasani. Wari uri imbere y'abana ari gusoma. Ntabwo byari bimuvuye ku mutima. Yaje areba bari kureba babwira ati mugabanye amarangamutima n'amayemosiyo mwabaginga mwe dukomeze ubuzima. Uri mu biki? Bano banyeshuri bizinga ibyo bavugaga ntabwo byari bavuye ku mutima ngo uyu mwarimu twamukundaga yiriza. Ntabwo byari bimuvuye ku mutima. Mu kigo bano ni bashya mu kigo. Bunlara baksana ya. Hepsinden gelmişiz gibi bak. Abaginga ko bari kuturanga aho tuvuye kundi mu bumbe mani. N'ubwa mbere abonye amaboga. Kiri cya mbere kivuye muri quartier y'abakene ariko confidence ikiriho. Ewan. Sen de bir şey... Haruko sen iki wabo. Bekir okul işte. Hepsi aynı benim için. Aha ni ishuri wana amashuri yose ni kimwe. Hayaller hayatlar olmuş 2 dakika. Indoto zanjye zibayemo mu kwiga mu kigo nk'iki. Bekir. Bekir. Sadece senin hayalin değildi unutma. Ya kızım Allah aşkına. Izi ntabwo ari zo ndoto zanyu zacu zonyine zatuzanye hano. İlanın hayaliydi. Bak. Tabii zahoze ari n'indoto za Yerera bagonze. Güldüyse bile en nihayetinde güldü. Biz niye onu somurtuyoruz? Ama baksana abi. Bavandira ibi byana byiga hano. Orada. Mana wimva rwa rugoryi rwa Bekir. Abi biz nereye düştük ya? None hano nisanze hano nzahatwika. Umva ururara rwaje mu bana bo mu bakira ariko. Elsa. Baruki bacungishije imbwa bushe. Niko kiri kuvuga. Abakobwa biga hano. Melisa. Mwaramutse Melisa mwaramutse. Kraliçesi bu kız herhalde. Uriya ameze nk'ari we mwamikazi w'iki Kigali ko yitwa Melisa. Bunların sarışını ayrı güzel. Udukobwa ni twiza imisatsi myiza bano baracyumva. Hemen kaynaşmamız lazım. Mwabakobwa mwinjiye mwembi babiri nabaha umutima wanjye kandi mwawukwirwamo tugashakiramo n'abandi. Aman. Biz bize yeteriz saçmalamayın hadi. Gabanya ubugoryi wa nta mpamvu zo gushaka inshuti nshyashya muramfite ndabafite. Bakomeza imbere ni genge yiviriye muri shawuri yako. Turi ngaba. Hoş geldiniz. Murakaza neza mu ishuri ryacu rebe. Ozan ben. Banyita Ozan. Kigusuhuza reka utanyanduza. Size tanıtmak için görevlendirildik. Bu gördüğünüz arkadaşlar. Baduye akazi ko kubazengurutsa ikigo cy'amashuri ko turi batatu mukakimenya. Biz gezdik müdür bey. Tuvuye kukizenguruka umuyobozi w'ikigo yatuzengurukije. Koko. O kısa tur attırır ama ya. Yabazengurukije hatoya ikigo ni kinini. Görmediklerini göstermek için bu. Ngwino njye kukwereka none ibindi utabonye. Ubu se nk'impamvu imbwa itameze amahembe urayizi. Bizi gezdirmek istiyor bize. Nyamara bashatse batwereka ikigo ngenda abona ari abana beza umva cya Bekir. Göster ya. Sawa. Şimdi şöyle yapıyoruz. Skoro bigiye kugenda. Kutlar halinde gezersek daha kapsamlı. Nitugenda ari babiri nibwo biri bwihuta abantu bakanasobanukirwa neza. Urabizi uwo mukobwa njye ni ujya kunyereka ikigo. Ceyda. Seyda. Sen bu arkadaşla ilgileniyorsun. Seyda uyu muhungu mwereka ikigo yana mama icyuki. Umva urugori. Wagira ngo urugori rwaje kwiga uyu muhungu ujya kumuzengurutsa. Ama biliyordum. Ntabwo uri bwicuze kuba ngiye kuzengurutsa rwose ikigo. Twino tugende. Ewa nano ndakura n'akanimero. Iwana umusa namwe musa. Ni ikirara kivuye muri shawuri yako. Imihanda yanze kugishiramo kandi cyageze mu ngagari. Sen de. Nawe fata umwe mu bakobwa ugenda umuzengurutsa uno muhungu bari kunyuzura bakubitagura amakofi. Nawe mukubita umukobwa ajya kuzengurutsa. İsmi neydi arkadaşınızın? Inshuti yawe yitwa Banyita Aisa. Aisa. Daha önce. Çok otantik. Aisa ufite akazina keza? Hadi o zaman. Sawa. Hadi. We. Fata Aisa ujye kumuzengurutsa ikigo. He. Yasigarana sasa na Ekim. Bebe. En şansları sen misin? Umunyamahirwe kurusha abandi. Seni ben gezdireceğim. Kuba ari njye ugiye kukuzengurutsa. Mutluluk. Mbega byiza. Nasıl? Uyu mukobwa yaje kuneka amenye abaginga batumye mugenzi wa Gongo. Gusa iyo abantu bazengurukije. Neymiş sonuç? Umusaruro uvamo n'umwe. We musaruro. Biz seninle çok iyi anlaşacağız. Abantu nzengurukije ikigo tuhita tuba inshuti cyane. Kandi maze kubyiyumvamo ko tugiye kuba inshuti. Aşağı ineceğiz bu arada. Tugiye guhera hasi tumanuka. Bebe. Umukobwa bagiye kumuzengurutsa caho. Reba filime. Mu kigo cy'amashuri cya Mutagatifu kiri. Ne var orada?
Ya ben aslında öyle çok kitaplarla falan... Tugende nkwereka isomero yanjye naho nkunda ahantu haba arayibura ari ibintu by'ibitabo wapi. Sen burs sınavını kızlara öküz gibi bakarak mı kazandın? Ese wabonye buruse yo kuza gutereta? Sima söylesin. Oke tugende nkwereka ahantu bashushanyiriza cyangwa ereka ari gym. Gezersin işte. Urabizi na kasigaye uranahizengurutsa wenyine. Görüşürüz. Tuze gusubira hasigaye hizengurutsa. Hani sen söz ver. Uretse gatariko. Bana ilgileneceğim gezdireceğim. Ntabwo wansezereje kuri bunzengurutse ikigo cyose. Bir ilgilendim seninle. Ibyo ngukore birahagije. Söyleyeyim mi? Bu Reka ngire icyo nkubwira icyuki. affedebilirim. Akşam ne yaptığını bana söyle birlikte yapalım. Anca. Oke mbwira nimugoroba niturangiza kwigura buriya tuze kuba turi kumwe se baby nazo. Herhalde. Kumva imbobo. Takılmayacakmışsın. Neyin var? Twaza gusohoka n'icyana tukajya nko mu biryogo akora na telefone atangira kuyikoraga ya fake bano bafite za 10 na kangahe. Mva se mon bebe. Çok büyük bir problem. Nta birenze mwana. Tam bak. Ukoresha ayo mazina se ku mbuga nkoranyambaga kuri Instagram. Gibi değil mi öyle? Mbwira. Kalalım. Tuze gukomeza ducata tunarayi tureba wagwana. Ben veriyorum. Sawa. Füze başlıyor 16. Jewe banyita misire rero ku mbuga nkoranyambaga. Bekliyorum bak burada. Telefon Banyita misire wohedu uze kundebaho mani niko nitwa kuri Instagram. Mvukuru kiba cyari gisa ariko ni cya Bekeri. Laboratuvarımız. Iyi ni laboratwari yacu. Gel burası. Kwiga laboratwari nziza uyu muhungu bari kuri nyuzura. Burada. Hano muhakorera ibiki se? Nasılsınız? Ugeze muri laboratwari nziza cyane umukobwa kuruta iyo bigiragamo mu kigo cyabo. Bayılırlardı. Ireyiri yaza kubera hano ari kuzahakunda. Mukobwa. Emin misin? Musore yaranyereye imbavu bazi kubise bazimenaguye. Yo. Spor salonu favori mekanım. Jim ubundi niho hantu ngiye nkunda uri kumva baby. Niho hantu nkunda. Tamam. Okay. Buraları gezdim, gördüm. Yani bitti. Nazengurutse ibintu byose nayibonye. Olur mu? Daha yeni başlıyoruz. Ntabwo turazenguruka. Uzun turunda soyunma. Tugende nkwereka ahantu duhindurira imyenda none iyo tugiye kuyikuramo tukambara iya siporo. Bence çok büyük bir kayıp. Mwaduciyeho kare turi gukora siporo tugenda twereka ahantu duhindurira imyenda abahungu aho bibera. Nasıl yapalım diyorum. Tugenda ariko mu karori kameze nko kukwakira. Biliyor musun ya? Turkey. Nta cyongereza uzi. Parti diyorum. Tuzi ikirori tujye mu kirori nkwereke. Parti. Vayo se. Tangira kumufata ku ngufu. Falan deyince senin aklına halay çekmek ya da sıra gecesi geliyordur Iyo mu? uvuze ikirori utangiye gutekereza ko turi buze no kubyina ariko ntugire ikibazo. Abi açarım. Ndakugabanyiriza ibyo twari gukora mu kirori turakora biki. Maçsın. Waje ubita umwamikazi w'ikigo Melissa yaratangiye gusa nk'ufatwa ku ngufu hohoterwa. Reba ikigo babazanye mu Melissa yabakurikiye. Açılması için. None se ni ngombwa abantu babanze bajye mu cyumba muhinduriramo imyenda se? Ni ngombwa? Ben arkadaşla şakalaşıyordum. Agabanya ubuswa nayo namukinishaga. Melissa vayo. Sanze umukobwa benda kumuhohotera. Demin? Wari kumubwira ngo iki? Söylesene ha? Subiramo ibyo wamubwiraga. Uyu mukobwa amenya wamutinye we. Yani arkadaşının yanında çok şey yapmayalım diyorum. Ben şakalaşıyorduk. Gerçekten sen beni tanıyorsun biliyorsun. Nakinaga nkinisha ino nshuti. Gel. Ku TV hari hepfo. Ni Melissa. Ben Melissa. Jye banyita Melissa. Hoş geldin. Uhaye karibu mu ishuri ryacu. Ben de Ekim. Nanjye banyita Ekim. Barihuriye. Bir kahve ısmarlayayım Ekim, ne der? Tugende nkugurire ikawa muri kafe Tariya tunamenyane. Kiriya kigo gira turakimereye urarenze. Kibara gikubise. Uyu mukobwa bisa nkaho hano avuga ari kwijyana. Beğendin mi? Umwamikazi w'ikigo. Evet, çok sağ ol. Karaga kankugurira gakunze se urakoze cyane. Teşekkür ederim yani. Wanakoze kuntabara hariya hasi uriya muhungu nabonaga ntazi. Tutsana. Fasha utya. Gel bakalım. Ubanza umusatsi wo kure bamwita umubano. Daha da iyi olacaksın. Kanujya ukambara use neza. Evet. Uyagakuramo. Teşekkür ederim ama ben bunu alamam. Urakoze ariko singashaka. Darılma ama. Umva. Benim berbat. Nturakare ariko imisatsi yawe irasa nabi wanashyiramo akantu katuma igaragara neza. Nimba utarabonye amafaranga make yo kugura aya mavuta ya avokeya yo musatsi Bazı şeyler. umure n'umubano. Rebe. Mwana. Akiri aho hari umusore yabonye w'ibogari tambuka gutyo hari umuntu ugenda ukabona aho ajya arahazi kandi ibyo agenda arabizi. Yarebye abona aka gakobwa kabonye umusore ibogari kararangara. Niyo abakobwa bambonye bararangara abakuyemo utwenda tw'imbere banjugunyira mbiyama. Fazla yakışıklı değil mi? Uriya musore ni mwiza sibyo? Bu okulda yapmaman gereken en büyük Uzi ikosa rya mbere umuntu yakora muri iki kigo ribi cyane. depresyonda olduğunu belli etmek dışında.
ushobora kuba ufite depression wa mukobwa we. Kuki? Kanatayan gözle bakmak. Ikosa rya mbere wakora ni ugukomeza wirebesha kuri ya muhungu. Ait. Uriya muhungu ni uwanjye utazongera kumwirebeshwa cyangwa ushaka kumukarangira. Tamam. Ni ryo kosa rya mbere muri iki kigo wakora, umwamikazi mukabipfa. Ndabyumvishije pe, gumana umuhungu wawe, umuhungu bamwita Kenati. Uzun karanlık prensiyle tanıştırayım. Tugende nguhuze rero nawe. Sevgilim, Kenati Sheri. tanıştın mı okulumuzun yeni? Kim mwahuye se ni mushyashya, ni umunyeshuri wabonye buruse zone. Dore umusore yararakaye. Ntaseka, arakareba. Dore umujinya. Tanımadığın insanlara böyle dik dik bakmaman gerek. Ntabwo uba ukwiye gukanurira abantu utazi gutyo wagakobwa we. Elin kanıyor, o yüzden baktım. Nari mbonye uri kuva amaraso ku kiganza, niyo mpamvu nkwitegereje. Sevgilim, biz buluşuyoruz değil mi akşam 9'da? Saa 3 z'ijoro turaza guhura, sibyo? Belli olmaz. Biraterwa. Bakın. Wari utubwiye ngo ni Sheri we. Sheri we nawe ndabona mwiryo ati turi buhure, biraterwa kayita caho. Bajya baciye amazi cyane ameze nkanjye, mba ndi hejuru cyane, nta kintu mvugana n'amasaha. Gün diye kesin heyecanlısındır. Unezerewe cyane kuko uyu munsi ari uwa mbere ku ishuri. Çok büyük hayranım. Melissa. Biliyor musun? Gel bakayım. Do kino kiza kumuriraho amafoto ni cya kigoryi cya Bekeri. Bir daha. Wana, cyo kiratwika kivuye muri quartier ya Shauriyaka ariko kisanzuye wana, komeza. Kiza kibariraho uduserifi. Wana ngenda twika mane, ntago wazumbwira ngo uri mu gikoma cyavoka ni ikigoryi. Urebe. Pek fırsatım olmadı herkese tanışmaya tabii. Ama uyu munsi ntabwo nahuye n'abantu bose ariko arabo twahuye. Sila. Bose nzabamenye bidatinze. Yaje kuganira mugenzi we wundi wakomeretse. Hocalar derse Habaye ibirori byo kwibuka ngo umwarimu wapfuye. yani hiçbir şey yapmadık. Uyu munsi nta nubwo twize urebye. Abona uyu hari uwo bari gucata. Bajya no kumugongara umuntu bari gucata bisa nkaho ari kumuhisha mu ibanga. Nireyira. Kanat diye biriyle tanıştın mı? Umuntu bita Kenati mwaba mwigeze muhura ku ishuri. Sasa uyu mwana muzi ati yego wa musore w'ibogara ziranye gute na Reyira. Sen nereden tanıyorsun? Uwo musore rero muzi bita Kenati. Yani Nyine. bu mahallede bütün kızlar tanır zaten. Abakobwa bose muri ikaritsiye birirwa bamuvuga ngo baramuzi. Ngo yitwa Kenati. Niweho gusa numvisha utamuzi. İyi. Byiza. Njye nawe nzi. Kızlarımıza söyle, boşuna heveslenmesinler. Çünkü çocuğun sevgilisi. Abo bakobwa rero bazamwibagirwa kuko uwo musore Kenati afite Sheri, afite girlfriend. Uyararakara. Afite Sheri. Biriyle sevgili bu Yego. kız. Ateretana n'umukobwa witwa Melissa. Yani böyle Ni umukobwa mwiza. var. Ufite energy. Da popüler. W'icyamamare mu kigo uyarikanga. Kuki uyu mukobwa asa nk'ubabaye? Yigase nirikanze. Bigenze bite? Bakimubwira ngo wa musore bogari bita Kenati wiga muri kira kigo cy'umubakire ngafite Sheri uyarikanga. Şimdi. So kugende taha. Git. Genda taha. Dedim ya. Ndavuze ngo genda nduhuke nyagasani. Kovdun şu an. Mbese nk'uri kunyirukana ariko uyu mwana bakivuga ijambo Kenati ararakaye. Falan yok. Ekim. Ekim ntabwo ndi kukwirukana. Bütün gün fizik tedavideydim ve çok yoruldum. Dinlenmek Niriwe bari kugerageza kungorora rero ndananiwe ndashaka kuryama. biliyorum çok Umva. Ndabizi urananiwe. yorulduğuna değecek. Ariko birakwiriye. Yürüyeceksin. Ndabizi bizanangira ubasha kugenda. Yürüyeceğim. Nimbasha kugenda rero ntegereza. Öyle bir şey yok. Byo kugenda ngenzi ko bitazabaho. Kendine. Yikwibeshya cyangwa umbeshye nta gitangaza kizashoboka umuntu aramugaye burundu. Tubyakire. Ekim. Git. Reyira Ekim usohoka taha. Dinleneceğim. Git. Taha niruhukire, uyu mwana arababaye. Hari umuntu wamubwiye ngo yitwa Kenati wa musore w'ibogari twabonye mu kigo ngo afite Sheri witwa Melissa. Uyu mukobwa yahise ahinduka yirukana mugenzi we. Ni nawe wari umumubajije. Ama yarın yine gelirim. Gelme. Ejo nzagaruka kugusura suzaze. Seni her gün her Sinshaka uzajya unsura buri munsi disi. Usa nk'umuntu wahungabanye. Ukuntu umuntu yahuye n'ikibazo atangiye no kugira n'utuntu tw'udushiha. Kera se mwumvaga abantu ngo barwaye ngo iki n'iki ngo bafite akantu k'agashiha nyine wabona asigaye atameze nk'abandi. Ariko twaje gusanga baragorwaga n'ubusa. Bari abantu babaga barwaye umutwe udakira n'iseseme. Uyu mukobwa nta kindi bari kureba wa musore ku mbuga nkoranyambaga twabonye witwa Kenati. Uyu mukobwa ari kureba amafoto ya Kenati kubera iki? Abari kuyareba. Teşekkürler. Tuvuye kurgira tugaruke yakora ino. Muryoherwe. Hano undi mukobwa uri guseriva. Mara guseriva kareba udufaranga tw'intagwira arebe wagwani. Bu ne? Biri biki? Falan mı? Saydıkça. Wa musore dore bavugaga Kenati yaje yakuno kuri uyu mukobwa. Kenati. Hasan. Boşver alsana. Hasan. Sen niye Genda wandururi. eve geç kalmadın mı? Bu ntabwo wakerewe gutaha.
waronkumbuye. Senin düşüncene kendine baksana. Ahubwo niwe wari uri kuntekereza irebe. Uğra sen diyorum. Ariko uzadusure ku ishuri. Ku ishuri? Düşüneyim. Nzabitekerezaho. Hani şu senin yumuşacık kalbin taştan gösterdiğin yer mi? Ku ishuri hahandi ugera ukigira nkaho ufite umutima wibuye uri umugome. Hata yapıyorsun Hazal. Ibintu byo kutaza ku ishuri nibiba uzaze ku ishuri. Ukwiye kuza kwiga. Gerçekmeye başladı. Kutaza kwa usiba cyane bitangiye guteza ikibazo n'umwana w'umukobwa. Ama bir tek sen biliyorsun. Niwe wenyine uzi ibanga ryanjye ry'uko ntakiga nsigaye nserifa. Sırlar gibi. Ugomba kubika iryo banga nk'andi mabanga yose. Umve, uyu musore ngo niwe uzi ibanga ry'uyu mukobwa katiga serifa. Kahve ısmarlayayım mı sana? Ugurira agakawa. Demez. Ntabwo gakeneye. Dediğin gibi. Uko wabivuze yakererewe gutaha itacaho n'umusore. Ya. Bwarakeye. Undi mukobwa batweretse wikorera mu kabari nakubwiye ngo uraza gusobanukirwa kuva filime nayifashemo. Ya. Dore mu kigo amamodoka baba yasakurisha winjiye ku kagare. Hari umugabo ukoze winjiye ku kagare ka Matabaro. Bana baparitse mu modoka arenze umugabo yaje ku kagare ka Matabaro. Bebe filime uyu ninde bimeze biti? Muri icyo gitondo rundi waje ku kigo. Ikigo cyiza cyo mu Ngagari. Yo. Umugabo yaje hano. Kure bano bamanitse ifoto y'umwarimu uherutse gupfa. N'umwarimu maze iminsi apfuye. Ko ubuzima bumera serimu. Nta kintu twakora. Biri gider yerine baş... Mwaragenda undi akaza. Fazla karıştırmadınız mı? Ese ntiwavanze icyayi ubwo cyane ugakabya? Neyse tekrardan başınız sağ olsun. Ihangane kubwo kubura umuntu wanyu. Hasta mıydı Ziya Bey? Ese Mr. Ziya upfuye yararwaye? Wa mwarimu wapfuye yitwaga Ziya. Twaje gusanga yararwaye ariko tutari tubizi. Yoktu tabii. Mbere ntabwo twari tuzi ko burya bana n'uburwayi. Ariko yaje gupfa. Okulumuzun avukatı Mehmet Bey'in dostuymuşsunuz. Nabonye ngo uri inshuti y'umwavoka w'ikigo cyacu yitwa Mahome. Bizimki kadar taze olmasa da siz de sıkıcı bir süreç yaşamışsınız. İki gihe ntabwo cyari igihe kitworoheye. Geçti diyelim. Ibyo byari kera. Umarım size verilen bu son şansı doğru kullanırsınız. Aya mahirwe ya kabiri rero tugwaye yameze nk'ari nayo yanyuma yo kugaruka kwigisha hano uzayakoresha neza. Ndakeka inama irangiye uyu n'umwarimu uje gusimbura wa wundi wagiye wigishaga ibintu by'ubugeni n'indimi. Dün burs verdiğimiz 3 yeni öğrenci Hari abana batatu bashyashya twahaye buruse baje hano kwiga. Sıra dikkat edersin. Abo bana biteho cyane ugerageza ubabe hafi. Ekstra dikkat edin. Uravuga iki ngo mbiteho birenze iby'abandi? Okulumuzun korumakla yükümlü olduğu bir düzen. Abana bibuke ko dufite systeme twigishirizaho kandi bavuye mu bigo byigishirizaga muri systeme iciriritse kugira bashe gufata abandi bagenzi babo. Hey, ubasirimuri. Siz ne dediğimi anladınız. Icyo mvuga uracyumva mwarimu. Hey, bana bavuye muri za shawuri yako ukabagira bashyire kuri standard y'ikigo cyacu. Umuyobozi w'ikigo impanuka ibara hari nawe watanze ruswa ari kumwe n'urundi rugabo. Banavuga ngo umwarimu bamaze kumuyisha ngo bamwitera imodoka bayishe n'ibiki byose turaza gusobanukirwa. Anlamayacak ders için. Of, yıkılıyoruz. Munejejwe n'isomo rya mbere mugiye kwiga sasa umukobwa umwamikazi wo muri iki kigo. Bayılacaksın. Bisa nkaho akomeje kuba inshuti cyane ya hafi ya Ekim. Ubu yari hani ikaye baraza bayiciramo igikororwa ye wantu uramuhaye kabisa uramuhamisha. Abana bafite utuntu twinshi twakavuyo. Kumva ko guhemukira mugenzi wawe ari bwo witwa umujama cyangwa umunyabwenge ariko wapi n'ububwa. Ko ngo umuntu urusha imbaraga wamuhohoteye ngo nibwo bigaragaza ko urenze wapi. Uri kugaragara nabi. Sen gel böyle. Ekim ngwino yicarire hano. Orası Naz'ın yeri biliyorsun. Aho ni nazo hicara ariko. Başka yere otur. Shakandi yicara. Gel canım sen böyle. Ngwino rata twicaranire. Mwegere. Yicara hano. Ni Kim? We imisatsi yawe imeze tito ni cya cyana cyavuye muri shawuri yako cyo nta kibazo kigira kwakira inyuzuro koze nta kibazo kiba gifite. Imisatsi itaza vokeya. Bunda. Ahantu wicaye ni sawa ni sasa uyu mwamikazi w'Ikigali kumwitaho Melissa. Wicaye. Aronde winji. Yo. Haber baby. İyi aşkım. Meze biti simeze biti. Bebeğim. Baby. Barışacak mıyız? Tuze kwiyunga. Simbizi. Ne yapsam hocam?
ndazaguye impamvu ituma twiyunga mu hakabizi none ejo yakubise ashaka guhohotera uyu mukobwa aje kumubwira ngo biyunge sigura umukobwa aragukubita ukaza no kumusaba ko mwiyunga uyaza kureba inkweto hano za cyakirara kiri kuza kiratira udukweto twa nta kigenda abantu mu bakire Çarşamba pazarında. izi nkweto ejo naziguze mu isoko Nyabugogo. Şaka yapıyorsun. Urabeshya. Komik misin sen ya? He? Canım yani bu okulun standartına pazarmalı twebwe aho mu isoko rero riciriritse ntabwo tujya tuhahahira. Arkadaşlar. Basore muze murebe ngo inkweto iri hano ngo yaguze ngo muri tera hejuru muri unama no dukweto yaguze muri unama do bamuturana n'inkweto yaguze muri unama bazimukuramo ngo ni iza make ariko cyo kirabyenjoyinga ni ikirara bano barumirwa inkweto yanjye mwayikunze se abasaza cyo gifata ibintu byose kikabyoroshya ni cya Bekeri Kalıları ignore ediyoruz canım. izo nkweto zawe kirajugunya mwarimu mushya asama inkweto hariho bari kunyuzura bamukuramo inkweto uriya nindi umwarimu uje gusimbura undi wapfuye muri filime Yine mi? uriya ni mushyashya Anlaşıldı. Günden olaylı başlayacağız. uyu munsi ndabona tugiye gutangira isomo ryiza Arkadaşlar basore ben yeni edebiyat öğretmeniniz Selim Bender. banyita Selim Bender ndi umwarimu wanyu mushyashya İlk gün bilmeden nanjye uyu munsi ni umunsi wa mbere bankuyemo inkweto zanjye ngo ni iza pirate ngo ziraciriritse ariko nta kibazo bilemediğimizden yani sıkıntı yok. bari kunseka kubera ko ntari mbizi urari nambaye inkweto za make uri mushyashya yego Ama bu işler böyle olmaz. ntabwo ari uko rero ubikora abantu ntabwo baguhemukira ngo abari nawe umera nkaho uri kubasaba imbabazi ngo ni umwarimu urebe filime Arkadaşımızı yalnız bırakmayacağız. inshuti yacu ntabwo turi buyireke yonyine Yeniyim. nanjye ndi mushyashya Neymiş ben de çıkarıyorum. umuco wacu rero iyo umuntu mushyashya akuyemo inkweto ari umushyitsi twese tuzikuramo ni umwarimu nakuramo inkweto bano baraseka Evet, karşılama olarak sizden de aynı hareketi bekliyorum. mwese muri iri shuri mu rwego rwo kwakira umunyeshuri mushya nanjye mukuremo inkweto zanyu bano bana bafunze umutwe kubabwira ngo bakuremo inkweto ni ikosa ubukozi baramureba baraseka uriya mwarimu ari kuvuga ngo iki dukuremo inkweto zaduhenze Hangi markaymış? Hadi. mukuremo inkweto murata ngo burandi z'inkweto noneho turebe na burandi y'ibirenge byanyu yumvishe umwarimu muraza murata ngo mwambaye ngo burandi zihenze mukuremo izo burandi turebe na burandi y'ibirenge byanyu ari umuntu aba wambariyemo yambaye inkweto ihenze ariko imbere ari tangawizi mukuremo Uğraşamam bununla ben. gibi sinabyemera Çıkın o zaman dışarı. abadakuramo inkweto musohoke ya gengo yose yita isohoka y'abafunga mutwe umwarimu uje mushya abana yise basohora ndashaka gukuramo inkweto musohoke bahita bikubita ya masireyi kwini buno bwana bwanyu mubona mu rugo buciye bugufi iyo bugeze ku ishuri bwigira ubuntu bw'ubuhatari burenze ubuhatari se shaba ufite iki bwana bwa 15 n'itandatu 7 n'umunani bw'ubuzererezi buda mu rugo buritonda ariko iyo bugeze ku ishuri bwigira ubuhatari jya mbubona bumeze nk'aho isi ari iyabwo bwanze gukuramo inkweto uzi ko bino byana turera ku ishuri babibwira ngo bitebeze bikabyimbya umutwe we ngiye ngo ndigengisita sinatebese aya masadunda y'udukobwa nayo uba usanga amajipo yari yakatishije ngo agaragaze ko ngo ari udukumi bataramenya no kwifurira utwenda tw'imbere ugasanga barikujije yatangiye kubigisha n'umwarimu bose ngo nibandike umuvugo cyangwa se bandike ikintu kivuga ngo kuki umwanzi iyo muhuye areba ku birenge ariko inshuti banzi ikareba mu mutwe kirimo urebe Yiyorsa gelsin çıkarsın bakalım ayakkabı. uriya mukinga aranatinyuka kuzana agatubwira ngo dukuremo inkweto bile bakmadan kaçıracağız. uriya mukinga tuzatuma yirukana hano Çalışanları çok gördüm ben. Ama biz... ntabwo zo bari benshi bagiye baza bigize nka wese icyo twabakoreye nyagasani Melissa Senin bu edebiyatçılarla Yıldız'ın ne zaman barışacak bebeğim? ese ni ryari tuzabana basi neza n'umwarimu wigisha ubuvanganzo n'indimi Önce seni sevmiyordu. Bak diyeyim bence bu da sev. umwarimu wapfuye ntiwamukundaga nawe niyagukundaga none mutangiye kumwanga uwo mwarimu wapfuye ziyo Sen bana gerilmedin herhalde değil mi?
Nizere kutandakariye. Başladın yine tırnağınla oynamaya. Ndabona utangiye gukanda inzara zawe bivuze ko warakaye. Tamam kızlar tamam. Ureke dutuze. Merak etmeyin. Uriya turaza kumwitaho. Bunlar oynayacağız ki. Uyu nawe turaza kumukina ya mikino. Can Ku benim. buryo ubwo azirukana. Bence de. Atanatekereje. Ukeka se kari igiki? Barımızı çıkartacakmış. Ugingo uvuga ngo dukuremo inkweto na hiti dufite. De bizi tanımıyor ama tanıyacak. Ama tanıyacak. Menya atatuzi ariko azatumenya. Abatatuzi baratubarirwa. Hari uwaje. Var. Animatrice Bahari. Ders saatinde niye sınıfta Ko değilsiniz? mutari mu ishuri na animatrice. Onu yeni gelen edebiyat hocamıza sormanız. Wagiye ukabibaza umwarimu mushya mwazanye. Biz kendisinin psikolojik problemlerini Ntabwo tuzi ibintu utangiye kuzana by'amasomo atwigisha atubangamira. Uyu animatrice abana bafunze umutwe bafite n'ukuntu bavugisha abayobozi babo ukabona ko kari abakiriya atari abanyeshuri ni abakiriya barishyura n'umuyobozi akabyubaha. Mwarimu yaje hano, mwarimu mushya waje nawe bisa nkaho atoroshye. Kugendera impapuro abana banditse. Dostunun da ayağına bakıyor. Rimwe na rimwe abantu bareba ku birenge byawe ko ari ngombwa ko babireba. Yakanlar için Cyane ibirenge byambaye ubusa inkweto zavuyemo biri kuva amaraso. kaç metre ileride. Urukweto bakugonze rugatakara mu birometero. O zaman dostun ayağına bakıp kalıyor işte. Icyo gihe inshuti yawe ukomeza kuyireba ku birenge. Hiç hareket etmeyecek olan o ayaklara bakarken insan Cyane cyane iyo ureba ibirenge bitazongera kubasha guhagarara ngo ku butaka bigende byamugaye. Yararebye abona umukobwa wanditse ibi bintu. Ameze nk'uri kwandika inkuru y'umuntu bagonze, agakomeza yitegereza ibirenge bye. Niye Kim wabyanditse ariko umeze nk'uri kugaragaza mugenzi we bagonze. Ati nakomeje kumwitegereza ku birenge. Kim mu kigo ari kuza areba mu modoka yose yitegereza imodoka yagonze umuvandimwe wanjye. Imodoka yagonze umushuti wanjye ndashaka kumenya ni iyihe. Yitegereza imodoka yose ari mu kigo y'uko uyu mukobwa yaje kuneka. Amenye ninde. Igeze ku kimodoka cy'umukara kirana aracyitegereza. Nyiri imodoka avayo. Al bir Turas. Injira mutware. bak ben kullanamam zaten. Ntago nzi gutwara. Alıcı gibi bakıyorsun araba. None kuki undebera imodoka nk'ushaka kuyigura. Baktım. Nari nyirebye gusa ariko. Umukobwa ari kuneka buretse. Akaninja. Kötü bir yalancısın. Abasore bafunga mutwe hano. Aradığın şey burada değil. Icyo uri gushaka nta kiri hano. Anlamıyorum. Nta kintu ndi gushaka. Icyo uri gushakira hano nta gihari. Niyo magambo umukobwa bamubwiye. Urebe filime witonze. Dore ukuntu amureba. Umukobwa atangiye iperereza rye. Alara. Ya kızım ben çok sağlam bir taktik. Bari abantu kuki bakunyuzura ntubarwanye. Tutamazsan eğlencesi kaçar. O zaman da sıra Mbe hakuri no mu kigo. bana yakın. Umwana w'umukobwa uhari. Wari uri kwandika. Kungana n'uyu niwe mukobwa twabonye bari kumubwira ngo azagaruke ku ishuri ngo ibintu byo guhora seriva mu kabara ataza kwiga. Sen ne yazık? Sasu ya Jean. Hadi. Hano bandikaho ikizi. 200'lü. Hano hari uwanditse ngo indyarya. Uriya mukobwa uvuye hano yanditsemo ngo indyarya. Ashatse kuvuga ikintu abantu bagiye baza bifuriza ibihe byiza uriya mwarimu wapfuye iruhuko ridashira. Hari uwaje yandikamo ngo indyarya. Taksi rahatında. Nabona baje kwandikamo ngo nyine urabona iyo umuntu yapfuye ukuntu bashyira igitabo hariya buri umwe yandika ibyo amwifuriza Imana ibabarire ubugingo bweza mu iruhuko ridashira iki. Hari uwaje yandikamo ngo abanditsemo bose ni indyarya. Wa mukobwa userifa twabonye hano mu kabari. Korkuttum mu kusura bak. Ndagukanze umwamikazi w'ikigo Melissa. Ekim sana bir şey soracağım. Kagira ikintu nkubaza. Şu kaza geçiren kız. Uriya mukobwa wakoze impanuka. Tanıyor musun? Wari umuzi umwe bagonze. En yakın arkadaşım. Ni inshuti yanjye magara Melissa yikanga. Pot kırdım sanırım kusura bakma. Nimba naramuvuze nabo mbabarire. Burana ne oldu? Wabaye iki kuhitamo? Hiç önemli. Nta birenze ni akantu k'agaseba gifiteho. Allah'tan küçük bir yaraymış. Ntugire ikibazo. Şununla kapatırız hemen. Hano ngendana utuntu umuntu asigaho ku buryo utamenya ko umuntu afite agasebe. Neden? Olmaz öyle. Ben en yeni yakın arkadaşımın böyle dolaşmasına izin veremem. Ntago natuma inshuti yanjye nshyashya yaje mu kigo igenda isa nabi reka nguteho akarungu. Melissa amaze kuba inshuti y'uyu mukobwa mwitayeho pe. Al. Fata nako ujya ukomeza wisigiraho. Kapatırsın. Komeza wisiga. Urebe. Yo. Ibyo birabaye. Yarın görüşürüz. Ejo tuzasubire. Yo. Hakuno
hari ukomeje kwandika wa mwana bagonze hari umuntu bakomeje kwandikirana ukomeje kwandika bajya no kumugonga yari afite telefone ari kwandika ntasubizwa karakara uri he Kanati nyandikira turashize wa musore twabonye w'umugome bita Kanati gukundana na Melissa ngo ndetse iyo umurebye Melissa muraserera uyu mukobwa ari kuvuga ati Kanati kuki utari kunyandikira uri hehe ese Kanati aziranye he n'uyu mwana w'umukobwa bita Reyira wacu Kanat'ı gördün mü? bagunze Kanati wamubonyera dore Kanati nguyu bayipuye mu kigacaho yiturije atiteza abantu tayagara Melissa aramukurikira Melissa avuye kuri Kanati ahita akinga imodoka Neden aç? kuki ngo uhamagara ntiwitabe Duymadım. ntabwo nayumvaga Okulda bugün göremedim seni, özledim. maze iminsi nakubona ku ishuri nari ngukumbuye Yeni gelen edebiyatçıyı gördün mü? wabonye umwarimu mushya batwoherereje Terör estirdi. Bilmiyorum. yadutesheje umutwe Mesela. ntabyo nzi nta nubwo nigeze mwiga uyu arabareba baramubwiye Tamam. Melissa yamwemye kuri umusore Peki. iri joro turi busohokane Biz ayrıldık. Melissa njye nawe by'urukundo twarabihagaritse kandi urabizi Biliyor musun beni? reka njyenyine naragukatiye Öyle demiyorsun ama. ukajya umbwira gutyo nabi mu bantu ariko Sen bile etmedin. abantu njye nababwiye kuri sheri wanjye komeza ubyemere kuri sheri wanjye utansebye he nyagasani Melissa kumbi İyi olur. byemere ko twatandukanye tutagikundana ureke iyo mikino njye nawe ntitugikundana kandi umvire kuri izi modoka izi ziraduhenda he utinjira muri niyuzuruka 2019 uyu arabibona umusore yitacaho yikubise cyane Melissa burya nubwo avuga ngo uriya musore ngo ntimukamurebe ngo n'uwanjye turakundana Melissa baramwanze baramukatiye ahubwo ni kumwe abakobwa batwizirikaho cyane cyane nkanjye abakobwa banyizirikaho bangendaho abakobwa bazi ubwengerega bazi kuri umusore ufite gahunda uri seriye w'iboga runasenga bakatwizirikaho ugira se bankundira ubusa Yok. ko batizirika se kuri babasobanuzi bandi Beraber oturacağız dedi. mama wawe yavuze ngo iri joro muraza gusangira ibya nijoro mwese hamwe nka famiye umusore n'umwana wo mu bakire dore agataje atahamo dore icyumba dore amatabura abamanitsemo nk'amwe rwema shushayi kabibona ya umusore avayo urebe Face to face with the devil. And there's no way. yeah yaje hano yishyiramo ekuteri yumva imiziki urebe filime ese bimeze bite nakubwiye ngo turaza gusobanukirwa bwarakeye we hagaragara bagonze matabaro ye ntabwo bigaragara Ay ben çok özür dilerim ya. Hiç problem değil. Eski püskü bir şey zaten. ya Selim ben. Ben Der. Yeni edebiyat öğretmeni. Çocuklar arasında adınız hızlı yayıldı. Ya muri hangana püskü bir şey zaten. Selim ben. Hayır tasarayım. Yeni edebiyat öğretmeni. Çocuklar arasında adınız hızlı yayıldı. izina rye ryamaze kumenyekana mu banyeshuri bose Da ondandır. ni ukubera isomo nigishije uyu munsi Rehberlik öğretmeni. gererunda animatrice Buradan uzaklaştırmadan önce bana bir... mbere yo gusura abana mu ishuri ujya ubanza umbaze Keşkelere takılmak yerine. umve ni umugabo uri hano Ne muyduk? reka tuvuge ko nanjye aribyo nakifuje ariko sinzi ko bizakunda ni umugabo ufunze umutwe ntabwo ari ugupfa kumubwira ngo ajye abanza kubaze mbere yo gusura abana mu ishuri amubwira ati sinzi ko bizapfa koroha Kitaplarında değil. Ama duvar yazılarında öyle yazıyor. Doğru. gusura abana ndakeka nta gitabo birimo cya busikoroshi Bir dahaki sefere bu tavsiyenizi unutmayacağım. namungiriye nzayibuka ntaribi n'abana basa nkaho bigize amadebe iyo basohoye biba ikibazo no mu bundi buyobozi abayobozi bakabona uri umusazi kuba ni abana bo mu bakire dore umwana wo mu ngagari Melissa bose Dışarı çıkıyorum babacığım. papa ndasohotse papa wa Melissa Okul bugün biraz sıkıcıydı da. ku ishuri umunsi hambowaga ntabwo byari bimeze neza papa wa Melissa nawe umwibuka yari ari kumwe n'umuyobozi w'ikigo umunsi bagonga umuntu uyu mugabo ni nawe wivugiye ngo batange ruswa ngo bagende bayihende no stress papa wa Melissa he ashinzwe iki mu kigo Edebiyat hocasının baba. papa waba makuru bashe gushakisha kuri mwarimu mushyashya ntabwo wamukunze wapi Hocanın yerini tutamaz. njye ntabwo namusimbuza umwe wa mbere Etini bilseydiniz Ziya hocanızın. rero ujye wumva ibyo akubwira uyu mwarimu mushya bazanye uranyumva Duydun umwana arasohotse kandi ntukererwe umwana yigize idebe papa we nguyu ne diyorsun? yo papa wa
kabisa. Iki kigabo kibuke muri ya filime harya bayita ngo ikikororo nanjye nazibagiwe mwemerutse kuba hayo muri Turikiya cyitwa Semari. Ya kigabo hano mu Ngagari bari kurya, kumbe ni wabo wa Kennedy, bari kurya n'ababyeyi batuje bacecetse nta kavuyo. Dore papa na mukuru barebana urujisho kandi bari ku meza biryo byiza ariko bari kubiryamo babirebana mu rujisho. Imvange yawe buriya kukarya mugasangiriramo museka kaba karuta bino byinshi birimo amahane. Turi ukuntu basangira bameze. Urundi waje ku meza. Uyu musore nawe yiga kuri cya kigo tujya tumubona. Nawe nuwo muri uru rugo menye vukana na Kennedy. Ava yimereye nk'umudage. Rebe. Filime. Oğlum geç kaldı. Mwana wanjye ko wakererewe. Muze yarongera ararya. Uyu bana bari kuri imeza bose barakaye na mama afite ubwoba bose. Menya muri uru rugo nta mahoro arimo tu. Ya gufata ibiryo arabimena. Amena ibintu. Vukana na Kennedy. Uzera mureba. Kuramenye. Kurira iryinyo. Oramena ibiryo byarabuze. Mwana mukuru ahita afata icyuma hano, papa nzakubaga gukubita muri umuna wanjye. Urugo rwo kwa Kennedy. Menya ari ibibazo mama ahindukiye. Umwana we bamukuye iryi. Ntaryo mubonye rigwa. Papa uri muri uru rugo, dore umwana mukuru kuna muri biki gisaza ubundi gikubita muri umuna wanjye kiturenganya. Ndebere filime. Yararakaye ni Kennedy. Kennedy areba mama we, mama mbage papa. Mwana afite icyuma mu ntoki, mama mbage papa. Noneho mwiranduye mwana wanjye. Ya. Nawe ubwo rero iyo yari episode ya mbere. Ndaje turebe na episode ya kabiri dukomeza kano season buri munsi muzanya mukabona kuri website. Imana bamugisha ndabakunda cyane. Namavuta. Ciao. Tamaze kwamamara kubera kubigika mbere ke y'amavuta nababwira gatuma imisatsi kura vuba igasa neza ikabibyibushye ishashagirana. Abantu bakajya bagira ngo uri umumetisi cyangwa bayita avokeya. Ubu nawe watunga imisatsi myiza idacikagurika kandi igakura vuba neza ku bagore n'abagabo. Koresha amavuta yitwa Avo Classy Hair Growth. Ni amavuta yujuje ubuziranenge ndetse amaze kwamamara kubera kuba igisubizo ku bajahajwe no gutunga imisatsi itabereye ijisho. Ubu yageze ku isoko. Ukeneye kuyagura ubwawe cyangwa kuyarangura, hamagara 078-44-11-949 cyangwa usure website www.avocare.rawa. Nanone ku bagabo mufite ubwanwa budakura neza cyangwa busa nabi, tubafitiye amavuta yitwa Avocare Beard Growth atuma ugira ubwanwa bubyibushye kandi burabagirana.